Seve murenge ibyo ubona imbere yawe bizashira. Seve murenge gakondo yanjye ibyo ubona imbere yawe bizashira. Nagira ngo mvuge bikanga basohora amajwi nibumve azamura agatoki ntibambone kubera iki njyewe ubwoko bwanjye buricwa isi yose ibibona. Murenge nziza gakondo yanjye uraziriki. Muraho neza bavandimwe abakunzi ba Radio Nchatatu. Ini Radio Nchatatu ikayivugira mu gihugu cya Amerika ni muri leta ya Arizona, ni mu gisagara cya Phoenix. Radio Nchatatu ikayivuga gusa amakuru ya hano muri Amerika afite ahuriye n'ubuzima bw'abaturage bava mu karere k'iyaga bigari. Hanyuma rero tariki ni 10 ukwezi kwa gatatu umwaka 2025 na amasaha ni saa 7:37 ku isaha mfite ya hano muri Arizona. Radio Nchatatu rero irabiyegereje, ibaye mwiriwe cyangwa se mwaramutse aho muri mu turere dutandukanye tw'isi. Abatwumva ari ku butaka bwa Amerika turabiyegereje, abari ku yindi migabane namwe ni karibu. Murambabarira. Hanyuma rero tukaba tugiye kuganira namwe, murambabarira ikiganiro ndiko ndagikorera mu nzu. Muri buze kumva harimo utujwi dusa nkaho tutameze neza, n'abana bari gukinira muri salo kubera yuko nta mwanya nabonye yo kuja muri studio. Umwana ari muri salo ari gukinira kuri katuni. Rero nimwumva yamije murumva yuko ndi mu rugo, namwe murababyeyi murabyumva. Hanyuma rero niho nakoreye iyi nkuru, sinashoboye kuja muri studio aho umuntu abavuga nta rwamu ruba rwumvikana ku ruhande. Hanyuma rero nkaba ngiye kuganira namwe, nabwiye ko mwego muri Amerika iyo nganira namwe kuri Radio Nchatatu imba numva ndi kuganira namwe, mba numva turi kumwe, mba numva twicaranye, mba numva twegeranye. Hanyuma rero inkuru nimwe gusa ngiye kubaganirira, icyo nshaka kubabwira ni kimwe gusa, nuko hano ari muri Amerika. Hano ni muri Amerika, uwo iyi nkuru ireba mu by'ukuri ntayirangaranwe, ni ibintu bisanzwe, no gukora gusa icyo inkuru ikubwiye. Ikindi cya kabiri, hariho abantu bamwe niyo tuvuze inkuru basa nkaho batabyumvise, babishaka ngo batelefone ngo bumve ko noneho umuntu abibabwiye ku kanwa ku kandi nabivuze. Uwo mwanya rero wo gukora ibintu kabiri, nagize inkuru nayivuze, ntuhaho na telefone ngo uje gusobanuza aho tumvise inkuru wayumvise, ariko ushaka ku telefone gusa kandi ngo musubire kandi mbisubiremo kugira ngo noneho wumve ko ubyumvise noneho neza. Oya, ntabwo ari byo. Nimba tuvuze inkuru, nimba tuyanditse, uzubisoma ubyumva uko nyine. Nibaza ko ari umuco wo kutamenyera kwemera ibyanditswe, kwemera ibyavuzwe, kuko natwe bituba tubibabwiye, ntawe tuba twatelefonye, ntawe tuba twabajije. Twebwe turabisoma tukumva ari ukuri nyine ko ari uko, kandi tukabyemera tukabibabwira. Namwe muzumvise kuri Radio Nchatatu, muzumve mubyemere uko ni ukuri, keretse ushoboye gutelefona ushaka kubaza ahantu utashoboye kumva neza. Ariko ubundi washoboye kumva message yikurikize, nimba ikureba afite ihuriye nawe ushobora guhita wishira mu ngiro. Uko niko bimeze. Cyo nashaka kubabwira rero hano ni muri Amerika, Trump rero ariko arashaka gukurikiza amategeko uko yanditswe. Muri kino gihugu rero cya Amerika ntaco bibagiwe, amategeko yose barayanditse bashira hariya. Hariho amategeko rero bagiye basa nkaho bari kwirengagiza, barenza amaso, ugasanga ntibabikurikiza cyane. Ariko Trump ubu nyine yashatse ko buri tegeko ryose agomba guhakikisha ko ryakurikijwe. Abyo rero tugiye kubabwira. Ubusanzwe hano mu gihugu cya Amerika, iyo umuntu atari umunyamerika, leta igomba kumenya ahantu hari na adresse yiwe. Ukaba ufite green card cyangwa utararonka green card, rero adresse ufite, immigration igomba kumenya adresse yawe ahantu uri. Biri mu itegeko ry'igihugu yuko umuntu wahinduye adresse ugomba guhita bimenyesha immigration ati nahinduye adresse, ubu adresse mbarizwaho ni iyi ngiyi. Ibyo rero utabyubashe ni ikosa, ushobora gucibwa amande, turibuze kubibasomera $200 cyangwa ukaba wanafungwa mu gihe udafite ibimenyetso bigaragaza ko kudatanga adresse kwawe byavuye ku mpamvu runaka yumvikana ijanye na motif iri mu itegeko, cyangwa nyine nimbagize uburangare kwa byirengagiza, urumva ucibwa amande. Ibyo rero Trump yashatse ko bikurikizwa uko amategeko abivuga. Rero byo tugiye kubabwira yuko guhindura adresse nimba uzi ko utari umunyamerika, nimba uzi ko udafite nationality,
ukaba uzi yuko adresse utuyeho migration ntabwo iyizi, iyo adresse rero ugomba kuyiripotinga ukabwira ati hey migration jewe aho ntuye nahangaha fini. Abantu benshi bagumye babaza ngo ese nguko iyo umuntu ahinduye adresse ngo aje guhinduza mu iposta ngo si muri system yose ya Amerika. Oya, bisubiyemwo oya, ntabwo ariko bimeze. Rero bisaba ko uja muri system ya immigration ukaja guhinduza adresse yawe. Hariya muri posta ni adresse yo kwakira inzandiko, kugira ngo urwandiko niruza rugeze muri posta bagiye kurusikana kugira ngo barebe aho rwerekeza basange bafite adresse ahantu wimukiye. Ariko muri system ya immigration adresse ntayo bafite yawe aho wimukiye. Ni nka kwa kundi kwa DMV cyangwa MVD hano muri Arizona, muri Texas ni DMV, sinzi wanyu kuntu muyita, kikigo gitanga ama driver license. Iyo wimutse DMV ntabwo igira adresse yawe kuri driver license, baba bafite yindi wagiye kwandikisha muri DMV. Kugira ngo DMV menye adresse yawe, nta kuvuga ngo wahinduje mu iposta ngo DMV iragira adresse yawe. No, ugomba kuja guhinduza driver license yawe kuri DMV, none bakaguha driver license yindi, none baka-updating adresse yawe. Uwimutse ugahinduza adresse ku iposta ntibisigura ko banke ifite adresse yawe. No, ugomba kuja kuri banke ugahinduza adresse yawe bagafata adresse nshasha. Murambara amashandwa rankoze. Nimba wimutse kuri adresse nshasha ntibisigura ko RS ifite adresse yawe wimukiyeho. Bisaba ko wandikira RS ugahinduza adresse ukabwira ati narimutse, cyangwa ukazorindira igihe cyandi mataxe uka-update no adresse yawe ku mataxe mashasha no bakagira adresse yawe. Ariko ibyo bitabaye bisaba ko uza form yo guhindura adresse muri RS. Sinzi kongera ngo mwabyumvise. Nimba warahinduye adresse ntibisigura ko ku bitaro bafite adresse yangu nuko wahinduje mu iposta. Oya, ugomba kubwira ibitaro byawe ko wahinduye adresse. Hano muri Arizona kijya kigo gitanga ama food stamp bita DES, sinzi iwanyu uburyo mukivuga. Iyo wahinduye adresse ntibisigura ko wahindure kuri posta yawe ngo DES bajye batanga ama food stamp benefit ngo barabona adresse yawe. No, bisaba kugenda ukabwira ko wahinduye adresse. Nimba warimutse ntibisigura ko immigration ifite adresse yawe, bisaba ko uja muri systeme ukandikira immigration ukabwira ko wahinduye adresse. Ngira ngo murabyumvise. Ku iposta ubabwira adresse yawe kugira ngo zanzandiko zivuye ahantu hatandukanye bafite adresse yawe ya kera nizishika kuri kuko zose ziyemerera ziza kuri posta. Ni nko masanganzira zije zose zifite adresse ya kera zigeze mu iposta bakubise muri system posta yo ibifite yuko wahinduye adresse ifite adresse nshasha bagahita bazishira kuri adresse yawe nshasha. Ariko muzore burwandiko ruzoza rwo rwanditseho ya adresse ya kera kuri titre bajya bakwandikiye. Ni muri gahunda rero immigration ibasaba nayo ko mugomba ku updatinga address. Reka nsubiremo, ukaba warimutse utari kuri adresse yawe ya kera immigration ifite, ukaba udafite nationality gusa. Nimba ufite green card ukaba udafite green card ukaba warahinduye adresse, ugomba kuyireportinga muri immigration. Utayiripotinze barashobora no kuzakudeportinga, barashobora no kuzakura mu rwego mu gihe bigaragaye ko wabikoze kubera uburangare. Hanyuma rero hariho bene wacu badafite ibyangombwa. Nimba waramaze kwideklara hano muri Amerika, immigration ifite case yawe, ntibisaba ko uziyandikisha muri ya platform batanze kugira ngo abadafite ibyangombwa biyandikishe. Wowe nimba warideclare ntibisaba ko wiyandikisha muri ya platform. Ariko nimba nawe uzi ko wahinduye adresse, nawe ugomba gutanga adresse yawe. Even nubwo wideclare nawe ukaba ufite adresse nshasha ugomba kuyitanga. Nimba iyo watanze muri immigration wideclara bitandukanye n'iyo uriho ubu nyine nawe ugomba kuyitanga. Woweho n'itegeko utanabikoze urumva yuko bakagufata utanafite n'ibyangombwa kazoba kabaye. Tutinye gutanga adresse yawe kuko nundi wari declare, kuko nundi baragufite. Noneho uko niko niryo tegeko Christino M, umukuru ushinzwe abinjira n'abasohoka, ministre, niryo tegeko yatanze. Uko rero niko bimeze. Hanyuma rero tukaba tugiye kubasomera kino kinyamakuru. Ntabwo twahinduye nko ni erufi nimwe. Twagifashe gusa tugishira mu kinyamurenge, tugishira mu kinyarwanda, tugishira mu kirundi. Rero ubyumve ukungiye kubisoma. Nta nibyo ngiye gukura mu mutwe. Sinarafashe umwanya wo kukireviza, ngiye kugisoma. Rero ubwo ngiye gusoma rero uwumva ibyo ngiye gusoma, aho nshika nkumva nanjye gusoma aho ntari kumva neza, ndagaragaza mpasubiremwo neza. Ndi hano kugira ngo nje mbabwire ibiri hano muri Amerika. Hari n'ibindi byamaze gusohoka nyuma y'ibi ngibi navyo ndibuze gushaka umwanya nzabibabwire ibyerekeye impunzi, ariko ibi ngibi ni ibya hano.
rero ntarakomeza ukaba udashoboye kuba wakwiyandikisha ngo updating adresse yawe, uzantelefone tuzavugana ngo ufashe uburyo twa updating adresse. Ariko n'abana b'amashuri, abafite abana bakuzeho boyibafasha. Reka rero turuhuke twumve Save Mulenge, hanyuma inze kubasomera kino kinyamakuru cyatanzwe na Immigration. Donc ni inkuru ya Immigration yavuye muri Departement ya Amerika ishinzwe abinjira n'abasohoka harimo ni USCIS. Ni mukanya rero. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Maître Azara Soubero a fait au gouvernement? Qu'est-ce que tous ces généraux font dans l'armée? Allons jusqu'au bout de la logique. Nous sommes fiers d'être Congolais, de Tutsi Congolais. Save Mulenge, FP, stop killing the innocent people. Reka amakuru yacu tuyakomeze rero ku buryo burambuye. Ni inkuru imwe gusa, reka tuyibasomere. Ukaba turakora kuri subscribe, urashobora kuyikoraho kugira ngo inkuru zacu za Radio Nchatatu zana muri Amerika zije kugeraho mu buryo bwihuse. Ubundi kandi nongera kandi kubiseguraho kuko ndi gukorera iyi nkuru mu nzu. Abana rero bari kwinara muri saro, ndi kumva bari no kurira. Rero ni mwumva tujwi dutandukanye turi gusa nkaho turi kuderanja iyi nkuru. Murambabarira, nta mwanya nabonye kuja muri studio nkuko nari bibabwiye. Hanyuma rero titre y'iyi nkuru iravuga ngo USCIS yongeye kumenyesha abaturage batari abanyamerika kwirinda ko bakorerwa deportation bivuye ku kuba bataramenyesheje impinduka zabaye kuri adresse zabo. Ukabuze kutari umunyamerika ufite green card cyangwa utayifite, urashobora kuzakorerwa deportation nimba nta mpamvu zigaragara zatumye wibagirwa gureportinga adresse yawe. Ikigo cy'abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USCIS cyongeye gutanga impanuro ku batari abanyamerika barimo n'abafite amakarita y'uburenganzira bwo gutura ariyo ya green card ko badakwiye kurangarira gutanga amakuru kubijanye naho batuye kuko bishobora kubaviramo gukurwa mu gihugu. Ku wa gatatu USCIS yashizeho itangazo ku rubuga rwayo. Mwabyumvise, yashize itangazo. Twebwe abavuye mu karere k'ibiyaga bigari nitwe tudasoma internet, nitwe tudasoma ku rubuga rwa USCIS, ariko abandi barasoma. Itangazo rero rirahari. Rero hari ku wa gatatu ushize USCIS yashize itangazo ku rubuga rwayo iburira ko abaturage batari abanyamerika barimo n'abafite amakarita y'uburenganzira bwo gutura yitwa green card iyo bamaze kwimuka mu gihugu cya Amerika bava kuri adresse bajya ku yindi, ariko bakirengagiza gutanga amakuru y'aho batuye, bashobora guhura n'ibihano birimo gukurwa mu gihugu deportation. Muvandimwe, nimba waraguze mortgage ukimuka ntutanga adresse muri Immigration, genda uhindura adresse yawe umenyeshe Immigration iyo adresse yawe uriho. Ni byiza ko waguze mortgage, nta kibazo bitwaye, ntacyo bitwaye ko umenyeshe Immigration ahantu tuye. Nimba ufite green card uracyari impunzi, ariko umunyamerika ni mu gihugu ciwe, ntacyo bimaze gutanga adresse ngo arabwire Immigration ni wabo. Kurugero ngende umunyamerika nimutse singonga ngo menyeshe Immigration, ariko kuba nkiri impunzi bagomba kumonitoringa ahantu ndi, bagomba kunshaho GPS ahantu ndi. Ibyo rero ni amategeko amaze imyaka ya Amerika yuko umuntu wese uri umunyamerika, Leta ya Amerika igomba kumenya location yiwe ahantu aherereye. USCIS rero yavuze ko abantu bose bari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagomba gutanga amakuru kujerekeye impinduka yaho batuye muri USCIS mu gihe cy'iminsi 10 nyuma yo kwimuka. Ubusanzwe ni kuri tegeko rivuga umuntu utari umunyamerika ukimuka dans 10 jours ugomba kumenyesha adresse yawe kugira ngo bamenye ahantu uri. Turabasaba cyane gukoresha konte yanyu ya USCIS ku murongo mu gutanga amakuru yaho mwimukiye vuba na bwangu. Byongeye kandi USCIS yashizeho impanuro ikomeye ivuga ko umuntu wese utubahirije amabwiriza yo gutanga amakuru yaho atuye ashobora gukurwa mu gihugu keretse niba ashobora kutugaragariza ko kutamenyesha byabayeho bitewe n'impamvu zifatika cyangwa bitari mu rwego rwo gukora nabi. Murumva rero, nimba utatanze adresse yawe bazakubona. Imyaka ine ya Trump ntizashira bataragufata, barashobora kuzagutwara mu gihugu nimba bigaragara ko utarabikoze nimba bigaragara ko wabyibagiwe juste kubera kuzibagirwa ugatanga impamvu yumvikana, ariko bitari kuvuga ngo wakoze nabi. Mu kwa gatatu rero, minisitiri ureba ibya Immigration muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Christine M
yatangaje ko amategeko agenga abantu batubahiriza itegeko ryo gutanga amakuru ku byerekeye aho batuye azashyirwa mu bikorwa mu buryo bukomeye. Yatanze ikigereranyo ko itegeko rya Immigration and Nationality Act rizashyirwa mu bikorwa mu buryo burambye. Nubwo amategeko asaba gutanga amakuru ku byerekeye impinduka y'aho umuntu atuye, amaze igihe kinini mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishyirwa mu bikorwa ryayo ryagiye riba bitandukanyije. Kuvuga ngo ubutegetsi bwagiye bwirengagiza, ariko rino tegeko rirahari. Ariko ubuyobozi bwa Trump ubu bwagaragaje ko buzashyira mu bikorwa ayo mategeko mu buryo bukomeye. Christine M yavuze ati ubuyobozi bwa Trump buzashyira mu bikorwa amategeko yose arebana n'abinjira n'abasohoka. Ntituzatoranya amategeko tuzashyira mu bikorwa. Mwabyumvise, ni ukuvuga ngo uko amategeko yose yanditse nta tegeko bazirengagiza, bazarenza amaso. Christine M yavuze ati ubuyobozi bwa Trump buzashyira mu bikorwa amategeko yose arebana n'abinjira n'abasohoka. Ntituzatoranya amategeko tuzashyira mu bikorwa, harimo n'iringiri ryo kumenyesha. Mwabyumvise adresse wimukiyeho. Mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kutamenyesha impinduka y'aho umuntu atuye bishobora gutera ibihano birimo guhabwa amande angana n'amadolari 200, gufungwa iminsi 30, cyangwa byose hamwe bagutangisha $200 cyangwa bakagufunga 30 jours, cyangwa byose ugatanga desa ukanafungwa 30 jours. Kandi murabizi yuko umuntu yamaze gufungwa ubumaze kugira record kugira ngo bazoyikuremwo, nange murabyumva yuko bizaba ari indi story. Abafite amakarita y'uburenganzira bwo gutura ariyo ya green card n'abandi batari abanyamerika batabona impamvu isobanutse yo kutamenyesha impinduka y'aho batuye, cyangwa batabasha kugaragaza ko kutabimenyesha bitari mu rwego rwo gukora nabi, bashobora guhura n'ikibazo cyo gukurwa mu gihugu hakurikijwe amategeko asanzwe abigenga. Tugiye rero kuri aya mategeko. Itegeko rya 8 ryo muri kode y'abanyamerika USC 1305A rivuga ko buri muntu wese asabwa kwiyandikisha muri iki gice. Uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kumenyesha umushinjacyaha mukuru yanditse impinduka zose z'aho atuye naho yagiye mu minsi 10 nyuma y'iyo mpinduka, kandi akazana n'amakuru yandi ashobora gusabwa n'umushinjacyaha mukuru hakurikijwe amabwiriza. Iri tegeko ndetse banaborohereje, mwego barababwira kubiha immigration. Rero mubiha immigration bisigura ko mubihaye umushinjacyaha mukuru, rero mugomba kuzubaha. Na itegeko rya 8 ryo muri kode y'abanyamerika USC 1306B rigaragaza ibihano by'ibyaha ku muntu wemeye kwirengagiza gutanga amakuru ku mpinduka y'aho atuye. Rivuga ko umuntu wese cyangwa umubyeyi w'umwana uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utatanze inyandiko amenyesha umushinjacyaha mukuru nk'uko bikwiriye mu gice cya 1305 cy'iri tegeko azaba afite icyaha cy'uburangare. Reka mbisubiremwo. Umuntu wese cyangwa umubyeyi w'umwana uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utatanze inyandiko amenyesha umushinjacyaha mukuru nk'uko bikwiriye mu gice cya 1305 cy'iri tegeko azaba afite icyaha cy'uburangare. Impamvu nsubiye muri iki cyaha cy'uburangare nuko ariyo kamere yacu twebwe abava mu karere k'ibiyaga bigari, kandi azahanwa ku buryo bukurikira. Azishura amande atarenza amadolari 200 cyangwa afungwe iminsi 30 cyangwa byose hamwe. Nubwo umuntu yaba atahanwe cyangwa agakorerwa ibihano nk'uko bigaragara muri iki gice, umuntu wese utatanze inyandiko imenyesha ku mushinjacyaha mukuru nk'uko bisabwa mu gice cya 1305 cy'iri tegeko azafatwa, afungwe ndetse akurwe mu gihugu nk'uko biteganwa n'itegeko igice cya 4 cy'iki gice. Oh my God. Biravuga ngo nubwo umuntu yaba atahanwe cyangwa agakorerwa ibihano nk'uko bigaragara muri iki gice, umuntu wese utatanze inyandiko imenyesha ku mushinjacyaha mukuru nk'uko bisabwa mu gice cya 1305 cy'iri tegeko azafatwa, azafungwa ndetse akurwe mu gihugu nk'uko biteganwa n'igice cya 4 cy'iki gice, keretse niba uwo muntu agaragaza neza ko kutabimenyesha byabayeho kubera impamvu zifatika cyangwa bitari mu rwego rwo gukora nabi. Iyi rero niyo bita ngo ni Amerika, iyi rero Amerika ya Trump. Tuje ku itegeko rya 8 ryo muri kode y'abanyamerika USA
1-2-2-7-A rigaragaza ko kutubahiriza itegeko ryo gutanga amakuru ku mpinduka z'aho utuye bishobora gutuma umuntu akurwa mu gihugu. Rivuga ko umuntu wese utubahirije amabwiriza ari mu gice cya 1-3-0-5 cy'iri tegeko azakurwa mu gihugu, keretse niba uwo muntu agaragaza ko kutayimenyesha byabayeho kubera impamvu zifatika cyangwa bitari mu rwego rwo gukora nabi. Ku bantu basabwa gutanga raporo kuri USCIS, iki kigo gitanga Enterprise Change of Address Self-Services Tool, igikoresho cyemerera abantu bafite dosiye zitararangira application, petition cyangwa request guhindura byoroshe adresi yabo. Abenshi bafite konte kuri USCIS bashobora gukoresha iki gikoresho kugira ngo bahindurire icyarimwe adrese yabo y'iposta n'iyaho batuye, bikuraho ingorane zo guhindura adrese y'ahantu henshi hatandukanye. Iki gikoresho gikuraho imbogamizi zo kuzuza impapuro za fomu AR11, guhamagara USCIS Contact Center, gusura ibiro bya USCIS cyangwa kuja ku biro by'ubuhungiro Asylum Office. Murumva ko babakoreye igikoresho ni application muri system ya USCIS ushobora kugenda gusuka bikora kuri internet bikabirarangiye. Ntibisaba kuvuga ngo uje gutonda ku ma office nkuko bamaze kubivuga hano haruguru, kuza ibifomu kuja ku ma office, byose urashaka kubikora kuri internet. Iki gikoresho rero gihita gihindura adresse kuri dossier hafi ya zose waba ufite, keretse izifite umwihariko udashobora guhindura adresse. Adresse zo amadosiye wafite muri immigration nubwo yaba afite amadosiye atandukanye kugira yagiye wimuka ariko ukoresheje iyi system ya online zose zitazihindukira rimwe zigafata adresse yawe, keretse idosiye ufite umwihariko bavuga ko ingi idashoboka guhinduka adresse. Abimukira badafite dosiye zirimwo gutandukanywa nabo bagomba kumenyesha USCIS aho bimukiye, kandi bashobora gukoresha iki gikoresho kugira ngo buzuze iyi nshingano. Kugera kuri iki gikoresho mwabyumvise rero, abimukira badafite dosiye zirimo gutunganywa nabo bagomba kumenyesha USCIS aho bimukiye, kandi bashobora gukoresha iki gikoresho kugira ngo buzuze iyi nshingano. Kugera kuri iki gikoresho birashoboka binyuze muri konti ya USCIS hatitawe ku buryo dosiye yatanzwe, haba ari online cyangwa ibaruwa isanzwe. Ariko abantu bafite cyangwa bategereje ibisobanuro kuri VT cyangwa U visas ntibemerewe gukoresha iki gikoresho ubu ngubu. Kugira ngo umuntu akoreshe iki gikoresho agomba kugira konte ya USCIS no kwinjizamwo amazina yiwe, itariki y'amavuko hamwe na adresse nsha iyo atuyeho n'iyiposta. Banasabwa gutanga amakuru yihariye kujerekeye dosiye yabo iri gukorwaho. Abadafite konte kuri USCIS bagomba gukoresha fomu ya AR11 kugira ngo batangaze impinduka kuri adresse yabo. Iyo fomu ishobora no koherezwa kuri posta. Abagizweho ingaruka n'ihohoterwa rishingiye ku muryango, ubucakara bujanye no gucuruzwa bw'abantu, bijanye no gucuruzwa kw'abantu cyangwa izindi impamvu z'ubugizi bwa nabi, bafite dosiye iri gukorwa kuri USCIS bagomba gukoresha fomu AR11. Uko bigenda kumwe n'abasabye I-751 waiver nabo bagomba gukoresha fomu AR11 kugira ngo bavugurure adresse yabo. Niba umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite dosiye y'umuryango cyangwa izindi dosiye zitararangira muri USCIS agomba nawe kuvugurura adresse yiwe. Byongeye, niba umuturage wa Amerika ari gutera inkunga sponsoring umuntu, agomba kumenyesha USCIS impinduka kuri adresse ye mu minsi 30 abinyujije muri fomu ya I-865. Ariko abashitsi badafite ubwene gihugu bwa Amerika basura igihugu igihe kiri munsi y'iminsi 30 bafite visa ya no migrant visa ntibasabwa gutanga raporo y'impinduka kuri adresse yabo. Turabashimiye bavandimwe, mwabyumvise. Reka mbabwire, hari ikintu murashobora kumva ndi kubivuga gutya mukagira ngo wenda nije wabishize mu kinyamurenge, ariko hari ukundi kuntu bivugika mu Congereza. Ati wenda mu Byongereza ukuntu babivuga mu Congereza ntibitureba. Benjamin yabishize mu kinyamurenge karavuga mu kinyamurenge uku ni mu kinyamurenge nyine niko abivuze, atariko kuri mu Congereza hari uko bivuga wenda twe ntabwo bitureba. Oya sibyo, ubyumva gutya ntiwomenya ko Icyongereza cyo kimwe n'ikinyamurenge. Nta n'ikintu na kimwe nongeyeho, nta n'ijambo nagabanyije cyangwa nga uku ni ikinyamakuru mbasomeye mu Congereza. Ni nka kwa kundi iyo umusobanuza hasobanura mu kinyamurenge
cyangwa se mu cyongereza uhaye uvuga akuvugira bya nyine uhaye uvuga ntiwovuga ngo ahasobanura mu kinyamurenge kandi bivuga ukundi kuntu kutari mu cyongereza oya. Rero nibi kindi kinyamakuru nimba utacyumvise neza wongere uplaying, nimba navuze ahantu ndiko nihuta utahumvise neza wongere uha playing, nushika uhitondeshe uhumve neza, nushaka usire nko 2-3, ariko ni ku bantu badafite nationality. Tukaba rero tubashimiye, Imana ibagire neza mu banyu no mu zanyu. Stop killing the innocent people. Save Murenge, save my home. Save Murenge, save my nation. Stop killing the innocent.